Nakiusahi Governor Ralph Vincent Ivardoni ang mga opisyalhan Korea International Cooperation Agency Koica Philippines haginbuhat nga high-level technical inspection ha FELIPE ABRIGO Memorial Hospital FAMED sa Giwan Eastern Samar ha nakalabay nga Martes, Abril 7. Kabahin ini han padayon nga paningkamot han probinsyal nga gobyerno nga maibalik nga ma-upgrade ang infrastruktura han serbisyo panlawas sa probinsya. Pinangunahan ni FAMED Chief of Hospital Dr. Clarinda Sorpia Herodias, ginsigurohan grupo nga reconstruction han ospital nasunod ha mahagut nga mga patakaran ha katalwasan ngan ginsiguro nga andam na inihan operasyon sugad nga usa nga aktibo nga pasilidad medikal. Gintagan doon liwat durante han inspeksyon ang importansyan pagbutanghan solar panels para maginduga nga supply hin kuryente ha masunod nga panahon. Ang joint delegation na ginkukumponer ni Koica Country Director Jung Yung San, Deputy Director Lee Sang-mi, Construction Manager Kim Dyong-yon, Health Program Manager Yim Song-bin, gan Program Manager Jofelyn Porras, inagbuhat hin pagrepaso han structural soundness ngan internal utility networks han pasilidad. Presente liwat inspeksyon hira Provincial Health Officer Dr. Marian Esiderio ngan Provincial Budget Officer Attorney Cyril Alzate upod ang mga representante tikang ha Provincial Engineering Office. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.